Welcome to day 4 of Teen Arena. There are 4 more days left. Hey guys! Hello! Bude sad dođite i izlazite na lazy bagove također. To, oni tu su stvari. I će vam možda malo ponoviti. Jedan divan i dirljiv film koji se zove Melomad ili Snovi. Jedan latvijski film, tako da se nadam da ste spremni. Film je također bio u Berlinu. Opet za vlog da me snim, ne može. Yes, she is a very nice person, she works in Gloria, vaka djevojka. Znači, brate, ona će ti dati intervju, sad ćemo zvati Hana. Hello! Da daš intervju. Jesi ti Hana? Hello! Jao što si slatka! In desire, oh, it can burn in love tonight. Touch, my heart's alive, firestorm, we destroy, we feel the love, these sparks of light, we know, we destroy, we light up the world. Ovo je bila veoma odlična noć, upoznao sam djevojku iz Amerika, she is very nice, nice, very nice, Selma odlična djevojka, samo se I Selma je smije isto malo onako čudno. Ana, brate, mislim, Ana, ostao sam bez riječi, brate. Uglavnom, kraj je vloga, kraj je dana, 4. dana i vidimo se sutra i 5. je dan i ostala su još 3 dana. I to je to. 4 dana debil.